I runa ngā tu ngā kapa haka eri mai whakakanohi ana I te rohe o Tāmaki Makaurau ki ngā whare matua o te koro matua o te taone. Hei tā te ripoata a whatitiri te wake e anga whakamua ana te kaunihera, rātau ko ngā mana whenua me ngā kapa ki te kawe I te mana o te Matatini e tū mai nei ki Tāmaki tonu nei, hei te tau 2020 mātahi. Ka wea mai ana te taonga mō ngā toa whakaihuaka o te Matatini. Ki te tari matua o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Rawe te karanga mai te koro matua ki ngā kapa o Tāmaki, te whakarangatira I ngā kapa o Tāmaki. Rawe te whakaaro, ko tā mātou he whakatutuki te rākaranga. Nō reira ko tai mai a manutaki wakahuia, a manuhuia tātu, me mātua ngā tūmanako. E noho whakaiti ana. Hei tā te koro matua Phil Goff he whakamānawa atu ki ngā kapa I whakakanohi I te rohe o Tāmaki ki te Matatini I tū ki Pōneke I ngā wiki kua hori. It's a celebration of the passion, the skill, the commitment, the discipline of those groups, and it's a celebration of the fact that in 2021, Tāmaki Makaurau will host the biggest and the best ever Te Matatini in Aotearoa. E te tiro whakamuana a Morgan ki te Matatini e kainamu mai nei, a hei tāna me kōkiri tahi te rahi o Tāmaki Makaurau. He mahi nui ke mui te aroaro e hoa, tēnei hui nui te ao Māori, ka noho ko mātou ngā kaimanaki I te ao Māori, hei te rua tautū mai nei. Nō reira, me kotahi ngā whakaaro, me kotahi te whakapau I a tātou kaha, kia pai ai te manaki I te ao Māori, ka whakaike mai ki runga e mātou. He tau nui te tau 2020 mātahi I Tāmaki Makaurau, ka tū te ipu o Amerika, te ipu whatuporo o te ao mā ngā wāhine hoki, engari hei tā te koro matua ka reko atu I te Matatini. But the jewel in the crown will be Te Matatini, and that's a celebration of our identity, how we are distinct from the rest of the world. Te mutunga ke mai o te tika. Whatitiri te wake, te karere.